yendawo kunento special nendawo. Kunendawo special ukuthi uma ifika apho kuba nzima kakhulu bazalwane. Amen. Siyabonga abazalwane abafikile basifisithela namhlanje. Sinethemba lokuba asigqibelisani. Mina ke ngisuka eChawa. Bona friend. Ya gaza ke apha. Ngokuncedwa ke nguThixo. Amen. So ndizoshumayela apha ayikho into endiyenzayo nje kushumayela. Yenza umsebenzi kaThixo ngothando. Yazi uma yenza into oyithandayo uyenza ukhululekile ngoba nenhliziyo yakho kule nto oyenzayo. Amen. Azikho ke ezinye izinto enikwazi ukuzenza. Into enikwazi ukuyenza nje kushumayela. Ayikho into enothi ndikude kule nto nayo. Ndiyaziwa bazalwane. Lelizwi likaThixo. uYesu wahlangana nami bazalwane. Wandilanda. Sele ndincamile. Sele ndincanyiwe nami. Wandilanda uYesu. Amen. Bema too much drugs. Ndiyenza lento eyenziwa ngumfana kumama wakhe bendiyenza nami lento leyo. Ayimali ndingayifumani. Phosa amanye abaphezulu kwendlu. Kwazi ukuthi abamama uyabona wena. Umkhombe kanje umama wami. Anyiwe bazalwane. Bemi. Khange ngilale endlini iveki yonke ngoba i-drug bendiyibheme yenza ungalali. Idig. I was smoking idig bazalwane. That drug mawuyibhemile amanzi andiyazi ngathi uxabene namanzi nje. Ibhrukwe bendizinxiba bendidablisha noba ziyi-3 ngoba bendiluzi weight. So kumele kube neebhrukwe ezininzi endizinxibayo nezilaphu ezininzi bazalwane. Hlezi ndigodola noma kushushu ndiyagodola. Amen. So le ndaba uThixo enhlanganisa nabomama ababhekene nale nkinga lezi. Ayo mistake le nto leyo. Amen. Abazenzi kunemimoya kaSathane. Nami le mimoya ndiyazi apha kum bazalwane. Ifika itshintshe umntwana lo omaziyo. Uthi mawubheka nawe uyabona ukuthi ayisenguye kodwa umntana lo. Yayizwa bazalwane. So ke nyana singuye umntwana wakho lo sele yena engekho sekukho omnye umuntu kuye. Sekuphila idemon andibeke kanjani. So le demon ke yiyo le emenzisa izinto angathanda ukuzenza. Akathanda ukubhema yena but idemon le ibhemisayo. Now le drug le ibheme bengasasebenzi ke bazalwane bengasalenzi mix. Ndibhema nje ndirobha abantu ndithatha imali zabantu nditshontsha. Ndingene eshophu ndibuye isilamba sigcwele bazalwane. Tshontshe lapho ndibanjwa futhi ndishaywa. Nditsitswa nge-paper spray afike laba bantu abamhlophe bangama-security bandisitse nge-paper spray ndibanjwe ndifakwe evenini ndibotshwe ngamacingo ndiyolahlwa le phinde ndibuye ndibheme. Ebona ikonomali le nto le. Sisono siyandicontrola sibambe kanje. So impi enjalo ke bazalwane uma wena sewazana noThixo awuyilwi ngokwakho. Uyilwa ngomoya because ngomoya lento if uzofuna ukuthi uyabona wena soze sebenze bazalwane soze. Noma ungamcisha ukutya uyenza wesile unikeza ukudla lomuntu uthande. Enjeya ngoba ngoyena wena umunderstanda kahle.
hayi ngale ndlela ihlabathi elibona ngayo, kodwa ngale ndlela uThixo ambona ngayo. Amen. So ngesikhathi ke ndizibuza imibuzo nje because kuyafika lapha edingo lingabikho ndibuyele engqondweni. Ndizibuza ukuthi le nto ndiyenzelani le? Ndizothi ngisacinga le nto le kufika ichomi yami izolahlekisa yonke le ngqondo yami ngathi yabuya manje. Hallelujah. So le nhlungu kumama athetha ngayo apha sendiyabulela uThixo eye wamnceda wazofika apha. Xa iphinde buye uzabuya ne-testimony. Amen. Umbheke ngale ndlela uThixo ambheka ngayo lo mntwana wakho, umbheke ngale ndlela uThixo ambheka ngayo, hayi ngale ndlela ombona ngayo wena. Amen bazalwane. I know akho buhlungu ezinye izinto uThixo uziyeka ngabom xa sikule evangeli, amyeke umntwana kaBen for isikhathi esithile eqinisa wena. Amen. Abekho abantu ababhilivayo ukuthi ngiyashumayela namhlanje. Abantu ababheka ama-drugs ngabo banalento kaThixo, ngabaprofeti. Remember vision endanditshela yona? Yeah. Babekwa lapha ababhemayo, babekwa la. Yathetha ivoice kimi yathi yababona la ngabaprofeti bami. Abantu bona banamaphara uThixo uthi yo. Bayabhema siyabona bazababeka ibhruku la idemon iyo kuseqhokisa idemon iyo iqhokisa ngwayi idemon. Because wasufumana uYesu nendlela abugqoka ngayo yatshintsha. So idemon yakutshela ukuthi manje ibhruku yakho kumele izoba la. Zonke impilo zingaphandle. Idemon uqhokiswa yiyo. Iyahambisa leyo hamba ngakhona. Yabona le ndlela le yokuhamba kanje. Yabona idemon ingene ngaphakathi kuyi imhambisa ngale ndlela le. Nami ndihamba nje ya. Yaba straight namhlanje. Amen. Ndathi ngihamba ehlombe nami ndiyazibuza ukuthi yaphelela phi nale walk ndandinayo. Kwakune walk especial bendaziwa ngayo. Uthe siyabona manje bese ijim abebhizi yazi kunegama lika Satan othiwa lona futhi G1. Manje ushiyumele endoni bazalwana. Siyajiyaje ubone ngewalk Jesu wami. Amen. Asihlangene ke iwalk iba wes. Because inglo ufuna ukuzibonakalisa nalo ufuna ukuzibonakalisa. Beniphathi imela bazalwane ngapha niphathi izembe ngapha. Lamazembe ayidabule ndiwafake la ngapha niphethe imela enkulu bazalwane. Belingenalo uzwelo. Njengoba ekhuluma umama esithi uyakwazi, nami ngikwazi abazalwane. Imiracle indaba yokuhlangana noYesu, miracle yokuqala le. So lama demon ke into ayenzayo xa ingenile kulabantu ababhemayo bazalwane afuna babulawe ngabantu. Bulawa ngabahlali. Enza loo nto lama demon. Liyangena kuwe likutshela ukuthi hambontshotsha phaya. Noba ntshontsha ifoni but lifuna kube nento ebambekayo uzokwazi ukubulawa ukuthi untshontshe eqala. Amen. Ifriends zami azisekho bazalwane zabulawa. Yenzela umusa mina. Hayi bakathi. Asuba ndiyabhosta masithi akekho umuntu owandishumayezayo. Zange ndashunayezwa mina bazalwane. uYesu weza yena. Weza kimi. Nguye lo letha abantu ukuthi manje sengibona ukuthi impilo yami seyibhede manje. Yazama ukuba ndizivise kamnandi ngokuhlala ne-friends zami ezibhemayo but still i-friends zami zabazizwe ke manje sifuna ukubulala i-friends lezi. Sefikile uYesu manje. Dajikelwa ngabantu bonke. Le ndawo behlala kuyo wonke umuntu bebuza ukuthi lo muntu uphila kanjani lo muntu lo. Because lo muntu kumele file. Abanye besithi if ufanini wena.
Ifina ngoba usengathi nihlangene noYesu bebesithi abantu noma ungade ube ile uhlangane nokuzenza umuntu okonzayo uzafa wena sizakubulala iyade yasekhaya inaheji bazalwane kodwa labo bantu bebengayazi ukuthi ndilapha endlini benifuna ndawo yonke benifuna kodwa kungekho nto ethi mabangena bekhaya ndiyaqhumisa uma mundisayiza ngomeni ndiyaqhumisa ndiqhelela ibhokhwe zonke zange zisebenze saye emapoliseni since ngomsindi ngicela nje ukubanjwa ke ndizibambise because andikosizi ngaphandle so manje amapolisa awafuna ukundibamba bazalwane amapolisa athi chifta wena nje uhambe la uye kwenye indawo ndiyazibuza ukuthi zoyaphi because abekho abantu engibaziyo ndasiwe ekubeleni ethiwa powerful ndasiwa le emakhaya bakho bayayazi eGqushu abazalwana bakhona bayazi ePhethi la kuthiwa sePhethi aya khona la ndafika kukho umama lapha lo mama uthi kumele nikuvasa ngeyeze njena camanga namba neBhayibheli andiyazi noma ndiyibhethele iBhayibheli ndafika kulo mama wathi lo mama kumele uvaswe ngeyeze lithile sakusemlanjeni uzoba wathi mayibheka lo mama wathi yo wena uzoba aba bantu basebenzela ubumnyama but aba powerful wathi mayibheka wathetha kanjalo phethe insango ke manje ubhema lensango yami ubhema lensango but ngapha ngiyafuna uThixo but nalensango ngaba ifuna ukuhlukana nami amen ndathi ngisahleli apho abantwana balapho kulamzi banjikele aqala ngokubona nabo sebeplana ngabo nabo kwamele kuphinde ngibuyele ekhaya ndithi angihlali lapha amen ngoba uyabona igift uThixo akunikeze yona iba khona ngokubhema but manje iyeyikwesabisa mayisebenza le gift because benibona abathakathi manje ndibona clear abathakathi bonke babona laba bantu but sesaba sometimes amanye benibabona bengibaconfront ngithi wena benibabona nyani ngabo but bendiyiposition wrong so idrug ndiyayazi bazalwane benibhema nasetown ngibhema etown phinde ngibuyele etown phinde ndogcwalisa imali phinde ndibhema ndifike nasekhaya phinde ndize lento esibiweyo zithengwe ngabantu nangomso kumele ndiphile lo lifestyle njalo leyo so mawubhema lento uphila lempilo yongathi uphila ubomi bakho wedwa emhlabeni because njengoba uhleli njengoba ubhema manje uyacela ukuthi xa kuphela le kumele ndenze kanjani xa kuphela le lenza loyifumana ngoku Sathana kunikeza ama-ideas khona indawo ethile uyaqhekeza uzongena kanje kule ndawo ndiqhekeze nyani ndibuye nazo nyani lezo zinto fumanise komnye uyabanjwa lapho mina ndiyasucceeda bazalwane amen so ndizama ukukhuthaza abomama abanabantwana ababhema ama-drugs ukuthi lento le iyakwazi ukusuka iyakwazi ukuphuma futhi uYesu uye yedwa onosindisa umntwana wakhe uye yedwa bazalwane uye nje eniphakamisa yena and uYesu wayenza ukuthi abantu bonke banjikele and yena afike ukuze xa ndifakaza ingabikho enye into enzokusakuyo ngaphandle kwakhe haleluya yo denze into esisinathi sihamba nabantu barape abantu ndikhona bebengenazwela abantu benamba nabo berape nomuntu wesilisa abazalwane ngoku ndibona ukuthi lento le uyabona ukuthi andibelongi apha cha sawusifaka nje nawe waze-ke uThixo wathumela ngabantu bonke bale ndawo enhlala kuyo ukuze bazokubulala lapho-ke ndabalekela kuYesu ayandibaleka abazalwane ndayothandaza ekhaya ndamcela uYesu ndathi ndivile ngawo Yesu zange nakubona kodwa ndiyacela ukusindisa if unisindisile kule because I know ukuthi bendingasoze ngisinde mina bekukhona abantu sele bethunywe amanye amaphara ubulala mna kune-reward and laba bantu abafihli bazalwane bona bawungena ndizobhema bebesithi nayi jackpot iselapha isaphila le nto le kutsho abantu endlela nabo ebhema nabo
Mefile le. Dine sibindi nje isibindi ibona ukuthi ayiphila asephila I know ukuthi ndiyafa. Khana abantu feka kanjani but I know ngizafa. Jikelwa ngabantu bonke bandifuna bandizingela njengoba ndisakhuluma nje namanje uSathane usandizingela namanje. Akancama uSathane akancama bazalwane. Impi kaSathana uyilwa ude ongena ingcwabeni. Bakhona abantu bathi amuku uYesu manje sethi no kuyabiwa la. Ungafiki ube umzalwane o weak. Kumele umzalwane olwayo xa ufikile evangelini. Amen. So ndizama ke ukukhuthaza umama I know ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu but ndifuna ingabe ibhlungu inhliziyo yakhe njengoba ubaba uMonyela uthe ningazivumeli inhliziyo zenu zikhathazeke. Because inhliziyo xa ikhathazekile igazi apha emzimbeni akabi kahle. That's why Jesus sithi ningavumeli inhliziyo zenu zikhathazeke. Ngoba inhliziyo xa ikhathazekile uzawugula. Amen. So ke brother, yeyiphi into kumele sikhathazeke ngayo? Ayikho. Ayikho. Mhlawumbe benzothi bazalwane nazi izinto kumele sikhathazeke ngazo zobazalwane. No, ayikho. So umntwana nomntwana wakho kumele ukhathazeke ngomntwana wakho. Ungakhathazeki ngoba ubhema ama-drugs ngophuza utshwala, umntwana kaThixo lo uzoguquka. Ngesikhathi sakhe uthi I, the Lord, I will make it happen, bazalwane, when the time is right. Akathi ngesami isikhathi uthi ngesami isikhathi. Amen. So nami ke bazalwane ndiyazazi izinto ze-gangster. If ngakhulula umzimba ndino 26 abakhona la emzimbeni wami because lafa nase prison ayihlala khona prison. Ngabhalwa lapha yathiwa when 26. Into endazijuzelayo ngaleso sikhathi ke. Into zamademon nazo. Amen. Nalapha eprison ndabona amanyala amadoda elalana ngaphakathi likhona ndibukele so. Yazibuza lezothini le ndawo because I'm saying uhamba la. But it's strong emini ebusuku yakhala. Apha emini makuthiwa kusanyule inombolo ba strong but hey enhlizweni yami ndiyavuta iko right endaweni kuyo kodwa. Madoda ayi2 ngama 28 alala nomfana lo oyi1 eba2 ubusuku bonke. Amele lo mfana hamba uyothatha ukudla yena besala lapha angakhona ukuphakama kusasa. Izinto endizibukele lapho ke bengayazi ukuthi kwenzeka lento etrongweni. Mhlawumbe ukhona obukeleyo apho usafuna etrongweni ungaziwe etrongweni. Senokwenza ungaphumi wena. Abonde mnandi etrongweni. Bakhona abantu bathi kumna akunani nix emnandi etrongweni. Etrongweni kanti usesihogweni. Akuthandiswa kuwe lapha ya. Noma ungarobha abantu ujubula abantu apha ngaphandle. Mawufika apha ngaphakathi uzohlangana nendanga zakho ba. Zizakudla. Ndibeka nje simple kanjalo. Zizokudla indanga zakho etrongweni mhlobo wami. Uzabulawa uyabulawa umuntu etrongweni ungabikho nomuntu oyazi ukuthi ufika ubulewe ngubani. Amapolisa abashaye bonke abantu akunamuntu nomuntu oyi1 uvezayo ukuthi lo ufike kanjani lo muntu. Kodwa uThixo wangcina bazalwane. Yangcina uThixo. Nopholo wamgcina, uPaul bengumbulali wamgcina, nomntwana wakhe uzamgcina. Yagcinana noThixo. Akhathazeki bazalwane. Mhlawumbe ngomntwana wakho umbhuti wakho or yeni wakho whatever kodwa ndizokuthi ungakhathazeki. Ndiyashumayela namhlanje mina ndincedwa nguThixo kodwa bengibhema too much. Amen. So uThixo ke usebenza nabantu afuna ukumsebenzisa. And mawungafuni uzofaka omnye umuntu endawo yakho. That's why I said yena uthi angasebenzisa namanje la shumayela yabo. So uThixo kusho ukuthi akanaxesha lokuthi wena abongile ngathi usafuna ukushumayela uzofaka omnye umuntu. Amen. Afike inkosi ke bazalwane ndihlele endlini ndibhizi ke nisenze izinto enzenzayo ndivase nangamayeza. Fike inkosi ndinjalo.
Inkosi ifika unjalo. Ifika ubhizi. Ifika udakiwe, ifika uqhunyiwe inkosi. Uphele utshwala lapha engqondweni, uphele i-drugs. Bengathi angibhebe. That's why i-drug mina noma ngibuyela kuthi i-drugs asasebenzi because kwafika ingangalala. Zonke izinto abazamile ekhaya sisebenzanga kodwa uYesu. Namandla abazalwane. Namandla. Fika uYesu ndihleli wazonibeka isandla. Isandla. Dala mina beka izandla ngabefundisi ngifuna nokuwa ndiwe abanye bayawa ndebuza waye abanye besiwa mina. Yake ndazuyisa ngimini noma ndisithi yake ndazuyisa ngakudala ngawo ngeke ndizame mhlawumbe kuzokwenzeka something. Dawo ndavuka nisabhema. Ndavuka nisisiqhunyo ngoba isandla simtshintsha umuntu. Neqhawa imtshintsha umuntu. Yes, otshintsha umuntu. Khangelele eqhawa ndizambile iqhawa zange zitshintshe. So ke uyachaza ukuthi iqhawa imtshintsha umuntu. Esi sakhiwo soze sitshintshe if uzewe nesakhiweni. If uze kimi sozutshintshe. Ungazi kimi izamthinqa. I-deliverance yabo ayikogquma. Ngitshela nje iqiniso ayikogquma na deliverance ana healing kodwa khona umnikazi walento. Thina sinemistake enjalo ke bazalwane sikholwe kabuhle. Sikholwe ngumshumayeli then siphinde sikholwe nguye futhi. Siye kudlula kuye umshumayeli. Siye kulo shumayeli eshumayela ngayo Nkosi yami. Sine testimonies ndihlekile yebethetha ngayo sister. Sister zethu. It testify live ebantwini. Phandle ebantwini abantu belalele. Bechaza uYesu uthathe futhi uYesu. Amen. So ke mawuzalwane efakaza ke bazalwane awukholelwa kuye, ukholelwa kulo afakaza ngayo. Ya ndiyakuva ukuthi awusenzani, ndiyakuva ukuthi ngibani lo okutshela ama revelation but sengifuna lo ovezela lama revelation but asafuni wena. Yeah, amen. That's why ke thina siphelela kwi podcast asikwazi ukudlula siye kulo muntu befakaza ngayo kwi podcast lo muntu. Siphelele kuye nje and mayisiwa lo muntu siyawa nathi ngoba zange siye kuJesu sahlala kuye. Amen. So ke ingxaki bazalwane ukuthi ushunyezwe kubrother Bongile ukholwe kuye. Ingxaki le. Ushunyezwe kubrother Bongile wavuka ukuthi yu ndiyambulela ukuthi dlula kuye kuYesu sezofa ubrother Bongile izodinwe. Amen. Baba mina usizosipha izwi bazalwane. Igama likaJesu Kristu. Bendithi manifakaza kancane bazalwane nje. Veza amandla kaThixo uThixo ndilandile because uma usima bazalwane kumele into iveza yokuqala ukuthi uvelaphi noThixo. Ubunjani? Noma ungasivezi ukuthi manje ke bazalwane sendinje siyabona masimanje sonjani. Utshilo umfundisi la. Uthani aliboni wasensamo ngemiya. Anqondi bani ayibona and yana siyibona. Siva ngawo. Amen. Ufakaza uYesu yakusula mana mhlambe neziphunga zabo noma besiphele kangakanani aphinde uYesu. I believe ukuthi isiphunga zabo esibhelile bazalwane but uYesu ophilisayo angene ngaphakathi isiphunga azibilishe sibe brand new. Hallelujah. Akahlulwa lutho Jesu